Сайн байна. Эрхэм хүндэт нөхөдөө та намайг хөлсөрөгтэй би энэ заасан юм болоод байгаа. Тэгээд энэ муус харагдана навэн. Тэгээд өнөөдөр хурлаа их хэмнэ. Отошо хурал гэшнэ и юм утгатай үгэдэ танда баамна тавсхан тайлбар хэлж өгөх ханап отошо бурхан долоон отошо бурхан байдаг. Тэгээд тэр долоон отошо бурхад али эрдэ цагта али олон галыг уурдтай тангараг үгэн тангараг өгөөдөөж үгэн хожимо сүмэн цаг болоход хүнүүд олон өвсөн болоход хүнүүд тулахын төлөө хүнүүд элэрэнхий өхийн төлөө бид хот тулахд гэж чим тангараг үгэн долоон отшо бурхад гэж байдаг. Тэр тангараг болоход бурханы намын гохо болвол хот байх юм гээд гохотхо хүнүүдий тэгээд аянд болоход манай өөдмнө ичгэл хэрэгтэй. Бид өөрийн зөвхөн 100% ичгээ болоод 100% авраг тараатай долоом отшо бурхнуудаа тэгээд ичгэл тухай иж бааныг жишээх ханнав 1880 онуудаар Америк гүрэнд Америк улсад нэг туршилга бүтээх капсулс юм эмүүд өгөө юм. Өгөөдөө тэр нэг капсулс юм байгаа, нөгөө капсулын хоохон байгаа. Тэгээд адли жааганастай өвшөлтэй хүнд өгөө хаям. Тэгээд хөлбөн тэр юм уулганы хөлбөн шинжилгээхэд хонин өрдөн гараа тэр хоохон капсул уухан хүнүүд 90% бүгд идэгэ. Тэр эмтэй капсулын хүнүүдийн эдийн хүн 50% хөрөөгүй. 50% доош байгаа. Тэгээд дэшөө олон хүнүүдийн тэр побочный эффект болоод эрдэнэ ялдын шүү өвшин бий болшоо. Тэгээд трендер тэр эрдэмтэд их гайхалдаж тэгээд төлдөн ийм шинжилгээ гараа өрөдөн хүний эмчилгэхэд 80% нь болов хүний ичгэлээ болдог гэж. 20% нь болов эмэн юм гэж өрөдөн гэж. Тийм хонин юм гаргаад тэр мөнөө гэхэд латинаар плацебо гэж хэлнэ. Эффект вере гэж одорлоо. Тэр хүн үнэмшөд уух юмда. Тэр хоон капсулын хүнүүд мэдээ хэмтэр хоон капсул байна гэж. Тэдний ийм гэж ханаад тэр ичгээд ийм хүнэм тэр ханаж уугаад 90% хүнд идэгшөө хаям. Тэр хоон капсул уугаад. Тэр юм манайд тэр хүний ичгэлээ болоо. Хүнд ичгээ энэ би юм уурна гэж. Мэдээ хэмтэр хоон капсул гэж. Тэгэд уугаад тэр ирээ хаям. Тэгээд 80% бүх юм ичгэлээ боно тэр эрдэмтэд тийм шинжилгээ гаргаа. Тэгээд өнөө болвол тэгээд энэ долоон отшо бурхандаа мөргөдөө бид хөдөшнэм ичгэж мөргөний тохой трэнэ өрөдөн гархаа. 100% ичгэв 100%, 50% ичгэв 50%, 0% да. Тийм. Тэгээд бод мөнөө онцгой тэгээд энэний ханж мөргөж хэрэгтэй. Тэгээд цаашдаа өргөжүүл юу гэх юм би имшилан бишв би зурхайшан ба. Тэгээд зурхай им хоёр бурхан намсоо буянта их холбоотой. Зурхай нөгөө энэ гадаад ертөнцийн явдал тухай хэлдэг. Эмин нам бол анага хохан болвол хүний дотоод ертөнцийн хэлнэ хэмда.
제가 가다다 더더 걸렸네. 뭐인또 холбоотой. Тэгээд хүн ямар хуудал дээр төрнөг тэр хуудал 8 хуудал байдаг. Гал, шорэ, төмөр, овторгай, охон, уул, модон, хий гэд. тэрийг намайг шалтгаалж хүний өвшнээ шалтгаан тэрийг гаргадаг. Жишээлбэл допустим эхний ямар хуудал дээр хуугаад эхний ямар хуудал дээр хуугаад тэр өшөөнэ төрөх үед өшөөх үед тэрийг шалтгаалдаг. тэрийг болж гал дээр хуан хүн допустим төрхөдөө толгой гамнах яаттай толгой их дөрвөнхөөс асуулах хэрэггүй энэ толгойн өвшин бий болсоо тэгээд өсвөгөө гамнах яаттай нурга тэгээд ихнэр хүн өөрөнгөө ихнэр хүний юм бэлэг тэмдэг эрэг хүний бэлэг тэмдэг бөөрөө гамнаж явах хэрэгтэй. шорэ худлар хон үед төрөн өсвөд төрөм элгээ гамнаж явахтай элгээ тэгээд юм цөсгөш гэн монголнууд тэгээд шарын өвшнөө бие гамнаж явахтай. төмөр дээр төрөн хүнүүд төмөр худлар дээр ихсэн байгаа бол уушхыг гамнаж явахтай зүрхийг гамнаж явахтай. тэгээд овторгой дээр төрөн хүнүүд юм одорход бага шуутай bon малхурөөтэй төрдөг. Тэгээд түүхээр гэж явбал хэн байха гранат юм тэр шуух нэмэлдэг юм идэж авах хэм. тэгээд ихнэр хүний өвшин хойд дээрх хүний өвшин болгоомжтой явах яатай. Охон дээр төрөн хүнүүд юугээ бөөрийг гамнаж яваатай. Бөөрийн өвшин тэгээд дорхон дулааж явах яатай. Энэ бэхэ тосо хадад дулааж явах хэрэгтэй. Юундүүд хитэн олрол тоон ошра хитнэшин орснох юм да. хитэн ороод хөлдөн тэр бөөр өвдөн бөөр сулам бий болно. хөлдөн эрэг хүний өвшин бий болно. ихнэр хүний өвшин бий болно. цаашдын жид хэлэхдээ уул дээр төрөн хүнүүд үеийн мэсэг гамнаж яваатай. үеийн мэсний үүдэх болдог. хөлдөн тэгээд их хүчтэй дартай шамбай хүнд байдаг. уул дээр төрөн хүнүүд. тэгээд энэ шухонын өтгөн болдог. шухонын өтгөн болдог. шухуу төрөх тэрний толоо багаар багшиж хэлдэг. тэр шухуу өтгөрхийн төлөө тэр хожор мэднэт хожор одоо солончаг тэр хожор суулуулад тэр хожорыг ийм шасарганаатай нэгээр тэгш хуваагаад тэгш холиод тэрнийг ичих хэрэгтэй. Сайн халвааргүй или том халваар ижиж бол зүйл тэр шухын яха шингэрх шухнаа болж тэр өвдөн тэр арханы өвшин бий болдог. Тэрний ятэ тэр дерматит хотын бий болдог. шухны өвшин. хөлдөн баркон расширение вен бий болно. тэгээд хожор бодоод хожор олоод шасарганатай нэг арихнаар тэнцүүлж холиод ижиж явуултаа тэр шухны өвшин бий болдог. тэгээд хөлдөн модон дээр төрөн хүн хотыг гамнаж явахтай хотоё. тэгээд тэр ичгэдээ тэр удаансаа жаргах хэрэгтэй дэгээ. Врачууд хэн хэмдэ гошин гуруудаас жарлаад хөлдөн залгидтэй гэж. тэгээд тэр үзүп хэн хэм юун дүүл тэр гошин гуруудаас зажуулахада тэр хотомны ажил хэжил байгада хот тэр юунин одоход мускултурын ажиллаж байна. мускулын хотын мускул тэр бүдүүн байна. Суурнагэ хэрвээ бид зарлан ганц зажиж ичих болвол тэрний ажил багахад жишээлбэл ажил гэхэд тэр мускултур мышцны хол болоход тэгээд юм басна тэр гастрит болшны яаз болшны
Уулын раг башна вот тим. Тим бэкэн төлөө чид ижээчгэдэ хайсаар зажиж ижээх хэрэгтэй. Чид бүдүүн борж ижээл хэм байха. Тэр деликатесен бүд ижээл деликатес гэсэмнэ тэр зажлукэ ижэм ганц залжих ижэм. Чидэ поэтому тэр деликатес ихэ жингээр тэр югэл боржигээ хэм ижээд явбул удаа жал явбул хэм байха. Тэгээд тэр перекус гэд хоод ижээж байх хэрэгтэй. Өдөрт 3 дашин ижээд явбул болохоо. Ихэдэ удаан зарлаад ихэдэд нэ тэр тоотой байх. Хүүлдэн чид 8 хуудал болоход тэр хий болно. Хийдэр төрөн хүн тэр хийний өвшин жих болдог. Хий ихэдгдээ хүүлдэн тэр нерв өшгөн ордор бод нерв. Чид хүүлдэн би олон хүнээр шинжилээд тэр бүх олон хүнүүд тэр бүх олон хүн болоход тэр хийний ихэднэ. Хий ихэдгдээ чид тэр нь элдэж юм үйл харагдаад тэр гүйл захын юм да. Психологический нейронный можно делать. Тималда нэмэн худлышын тим холбоотой юм л да. Имтэйгээ энэний мэдэд хөлдөн тэгээд өөдөгөөс хоо шинжилээрэгтэй хар зүрэгтэй ямар хөлдө төрөө ювдэгэд тэр ямар тренинг өөрөнгө эхээсэнгээ юуин хорогоо яхад тэр таны худал тухайн гараад ирэх. Тэгээд тренинг хот тоол гаргаад чад. Тэгээд эхнэр хүний худал толгойд энэ хурганд тоолж харгатай энэ галхан нардаг толод гал шорэ төмөр тэгээд окторгой охон уула модон хийгээд тэгээд мэдээж бурхан намтай хүнэд нахан толгойд тэр юунан толгойд ятад ихэн өмөөсөө арахана төрөөрөө биш ихэн өмөөсөө нэгжил юм ятад я би өөрөө тоолч юм миний ихэн намайг гаргада миний ихэн могожтой 20 оны би 60 оноос тэгээд 60 оноо 20 хороодан 31 он тэгээд эсхэм 27 оны тэгээд гушин та гушин 3 он би өрөөд начид ихэнч тоох яатай 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 тэгээд би уул хөдөлдөө төрөв тэгээд начид би юу яах нь гэдэг юм шохоны өвшнө хэрэгжилж явах ятдаг шохоны өвшнө үеимээсээ тэр байна тэгээд хөлдөн эсхингээ хөдөлт толгом нэчээд усан гур байгаа тэгээд ба толно 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 30 31 толгойд төрөө даадэр би толгой дамнар шаваатай толгой нургам үсүүгээ тэгээд эрэгтэй хүний өшнөө өдим ийг тоол гарч харгатай карфунтэй чи тоол харгатай тэгээд өөрөнгөө чи энэ үйлэн мөрөн холбоог өшнөө хэргийг харгатай тэрднээ би хотол хөнөр бо ханагтай би 98 оноо дурсаа ном шинжилнэд олон хүмүүстэй тоол гарах гэдэг нь тодод байдаг тэгээд энэний өөрөнгөө мэдээд энэний өөрчлөлт хэрэглээд яваа болвол тэр өвшинтний ихэ хүртэх хаям. Үйлэн өрөн өвшин ихэ хүртэх бол тэрний эдгэрхэн хүнд байдаг. Үйлэн өрөн өвшин хүртэх тэрний эдгэрхэн хүнгэн байдаг. Поэтому энэ ямар хуудад төрн тэрний үйлэн өрөн өвшин ойлгох хэрэгтэй. Ойлгоно? Тэрний хэнээр хэрэгжилж явах хэрэгтэй. Чивэл тэр их хүнд хүртэх гээд. Чинөөсөө дэсэн нэмшгэх нь баар багшуулам биш гэнэм. Сахар небедэн шалтгааны болоход напиток ухана бий болно. Напиток харин бага байхад миний бага одомны бариад мөцөө сахар небедтэй өвшин мөшгөн бараг үгүй байгаа да даад онуудаар. Энэ бид напиток юм уу энэ сахар небед бий болгоод энэ жишгэх харгатай нэ. Мөнөд харагдаад Pepsi, Cola, Coca-Cola юу юм хой монод.
тэрний хорон болно юм да. Тэр хороо ижээжэд эдэн бэд үчи сахан дэ бэд төвшин болж байна. Тэрэний унгар ябот хэмбэ би энэ хэндэм багаар багшийн үгийн би дамжуулж хэлнэ. Поэтому өшөөдтэй өөдөөс тэрний буухтэй юу ч өөдөнгөө бид боряадангууд хуу эсо бэнэвтэ хуу өөдөнгөө жимсингэ юу морскэд харгаттай аярахан клюква черник нэрхэн харын өхөрнөдөн зэрэгнээ дүүрэн байна хэмнэ. Тэнийг хоо дээр байх. Энэ хоо натурал юм хэмнэ. Бид хороо үгүй. 지게 자신 지게 되거든 뭐에 행 아바지콘 둘러 너니 두dim시 бишib 지게데 사조이 мэтхимэ хэлхэм чтобы 뭐에 행 арын 아바지콘 둘러 гурван юмна хэрэг хэрэгтэй 행 ээж хэрэгтэй нэг чинь аячин юм өөртөө тааруулах хусамд хэрэгтэй хүйтэнд дулаанаар хуслах хэрэгтэй халуунд заах ямар хуслах хэрэгтэй гурван чиг режим дня гэж одор хэмнэ режим дня нэг цагтаа унтаад нэг цагтаа бодоод нэг режимээр явах хэрэгтэй чиг энэ гурван юм бархан бол хүнийх үүдхэ байна шүү дээ мөнөө игээ ихлэр хэвдэ тэр юм эдэнэ болж байна мөнөө хот тун хүмүүс ямар игээ эдний санад магажин доход дэлгүүрчд игээ авнад гоё хайхан юм упаковкатай байх юм байна но тосоос игээний юм чи хорон болно тэр хороо идэхэд нэг юм болох чи үхэн болно хөдөө тонхонд чангалда хөдөө тонхон чинийх хортой игээ нэг жинс мөртөө заахан өчөд тэр сая чирэеш кимэрэеш гэтэр ролтон молтон авритм чир мөн үхэн олон болж юм да энэ бол буруу жинэ хортой жинэ болон тань ойлгоё л да чигэдэ өөдөнгөө өндөм бариад ижээгээ ижээд яваа болвол их үсэнд хүрдэг гэвдэ цагаан ижээгээд өөдөнгөө огороо ногоо ургуулад мөнө чим байна тэгээд энэ буруу хусаан чи манай залуусуумны тэр топик өмдөж явах юм биш тэр хуун органы нэртэй хус яатай чи бөөрнө өшин би болгоор яасан бөөрнө өшин өчгөө үхийг ар шатнагэ тэр хоо болж байна тэр жин сүмдгийн хоо ба тэр юм хаккэм хоо дороо байх юм дорон чи хитэр хуслаад юм хөөчэд чимүшүн тоднох юм да поэтому хэнэ хосох яатай тэгээд сагтаа унтаа сагтаа бодох хэрэгтэй манай юм гэшэн компьютер зарим хөл бүхэл хүнэдэ хуун тэр шиний берит мөрдөр кэнэ тэр юу наршил чинэн унтхан оронд бүхэл хүнээрээ хууха тэр нь буруу болно чид мөнө хөлдөн чид ба очнесмен хүн хөдөлгөндөө боё дууднах юм да залуугаад хүн болгохгүй хөлдөн чид хөдлөх болдоо өвсөний хоо гараад ирсэн юм чир өдөө хэрэглэх хэрэгтэй одоо профилактик болно чигээ бол хүн их өвсөнд хүртэх юм да боё хэнээр аваад явах чид анага хохамны ходо тэр өсөө утгатай тэр өөрөө боё тэжээх яатай гэж тэр соо гэшмнэ соогож төвдөв бэн соорик шууд утхан моход боё тэжээх ухаан гэж боё арвжуулах ухаан гэж чим бон тэдэ основной акцент тоход тэр өөрөнгө боё зөвөр аваж явах яатай гэж чигээр үсэнд хүрдэх гэж өөрчлөлт хэрэглэх хэрэгтэй хамгийн гол нь тэр байна чи төлдөн баа моход нарна сасаа харахад шинжилгээтэй өвшмний бачет энэ сэтгэлтэй холбоотой сэтгэлийн өвшнөө болно. Орхон номер ходоо эгэ манай өвшний үндэм бол мунхаг гэж. Тэгээд мунхагны тэр ганц физиологик мунхаг биш тэнэг биш. Энэ бид ертөнцийн орслонгийн буруу үзнэвдэ. Энэ ертөнц орслон мөнхгөөс ханаа тэрэнэ хув энэ мунхаг болно. Энэ үйлэн үрий ялгонго үйлэн өөрөө бийгэж ялгоход тэр мунхаг байна. Тэр одоо буруу зүйл гэж буруу үзнэв гинэ ертөнцийн буруу зүйл болж тэгээд энэ хамаг юм хоо тэр нь зовлон энэний өндөлж гарна. Буруу зүйл энэ ертөнцийн мөнхөж бид өзөнө болж энэ үйлэн өөрөө үгүй гэж бид анхада энэ тэр мунхаг болно. Буруу зүйл болно.
Тэдний буруузлаа болж тэд манай хурсал төрнө. Хурсал ишин юм шиг гоо хамаг юмд шунахаа шунал тэрнээ тэд шуналхаа болж цаашаа тэд үлдэн үүр төрдөг. Тэгээд тэр бэн хэмд ганхай ташаа могой гэдэг гурван гэдэг. Тэд ганхаймны тэр монхогийн ирүүлнэ. Ташаамны хурсал шунал тэгээд могомны ур. Тэгээд энэ нэгэн төрөн монхоо ихлээд тэр шуналны ихэд нэм. Шунал ихэдэж тэд өөрөнгөө хөшөнөө их юм бид боднод. Их юм бодоод тэрний хүсэж үгэндэг юм. Тэр хүсэн юмнээ бид ав шатнагэд үр дүнгээ болшно. Хүсэл Ишэлж хэлэвэл допустим арга шатлаараа бид хуш шатнагэд өөрөнгөө арга шатлаа өлөө юм бид ханаад тэрний бүтээгчээр оролдонд өдөр хүний явнад явхадаа нэг бетон хаяа нэм толгоор мөргөнөд бетон хаяа хүлчи ханад бетон хаяа бид манай толгой хөдөж сасхад тэр гү шатгад тэрнийг хөдөж манай хөшин шадал байс тэр яс манай ханан төлөв манай өөрөн арга шадлаа их байвал бид тэн хэзээши бүтэш шатгад Ордод хөлсөлдө подёшки протягиваю ножки гэж тийм үг поговорки би ордог. Ишээ би тавьчихсан рамир хугацаан бодно. Жаргаж хугацаа өмдөө би тэр хугацаанд явж чаддаг. Энд дүү намд олоход ихэ байх, уутай байх бидээс хөмөрлөд унашхав. Вот и все. Вот тийм зүг байна. Тэгээд бид өөрөнгөө арга боломжоор тэр хүш шатлаараа төсөв тавьж тренд хүртээ болов чи тэрний авахд. Үйлэн өрөмнө ямар байна тэрний нэгээс капч өлөө юм манд хүртгээ гэдэг. Үйлэн өрөөрөө бид хоо юм амд. Нөөдөр бид ямар байна гэдэг. Тэр манай үйлэн өрөө. Ондоо хөнис биш. Ես өнөөдөр бид баян шинэлэг хань явал тэр манай үйлэн өрөө. Ондоо хөнис биш. Ой хань юм. Тэр өнөөдөр би ядуу яваавал хэдэмтэй бюрозэмтэй миний үйлэн өрөө чим бага байна. Би нүгүйтэй байна. Үйлэн өрөөр би ядуу явна биш. Чим bon хэмдэ. Тэгдэ чэд бид өлөө ханаа ханж хурсаж шунаж явхадаа тэгээд тэр юмны бүтэж үгэнэг юм. Бүтгээд бид яаны сухалднад уурланд бохинднад тэгээд ойлгоногод юун дээрээ энэ юм бүтээгээ бид сухалдаад л сухалдахад нэ яах тэгээд тэрний илгэн үүс захын юм да. Илгэнэ өвшин юу цэсний өвшин юу зөв панкреатит үлэн өвшин бий болно гэдэг. Тэр уурын хоёр янзын уурыг байдаг. Эсвэл нөхөн уурлаад хүнд хашхараад тэр уураа гаргаж чинь. Тэгээд хүнд хашаад уураа гаргаж чинь тэр бэхэн орсон тэрэн бэн хүнэттэн муу болно юм да. Ийм байсан танд хүн хашхарж байхад. Тэгээ ладно. Хоёр уурны тэр хүн досоо хадгалаад ямна. Досоо тэр уураа бариад хадгалаад ямна уурлангэр сухалдангээр тэр ба хань юм биш мөртөө юм биш. Тэгээд тэр юм шулан явна гэдэг. Шулан юундөө тэр хөлөөсний уурлахтаа хөдөлн юм. Тэгээд хөлөөсний хотод гаргал байна. Тэгээд тэрсэн шулан явна. Желч каменный болезнь явна гэдэг. Вот тэр механизм. Вот энэний модель бахад тэгээд чим өвшөнд хүрч харагддаг байна. Боломжтой яах аргатай уурлангэр. Хэрэг бид өөдөнгөө үйлэн өрөө хэмэдэд энэ миний үйлэн ийм мэдэр ханаад яваавал юу хүн сухалдахад сухалдаг гэ. Өлөө юм ханахш үгээ өрөмө хэмжээгээр чиэд юунд чиэд нихэ ханаад гэдэг бодохоо бид ямар ба хүн бол бид хөө субъективно өөрөөгөө бид ямар байна гэж бид шинжлэх шатдаг гэдэг хинээс биш хүртлээ хинч хүртлээ өөдөө бид ямар байна гэдэг шинжлэх шатдаг гэдэг хот буруугаар шинжилнэ. Би өөрөөгөө дэвээр амнад би бэрхэ бгэдлээ. Нэгний хайчин би доогоор авчин би юм буурья дорой гэж. Үнэн дээр би ямар байна гэж би тэрээс шинжлэх шатдаг.
любой хунтима, картны хутим. Өөрөөр шинж шатгээд ч трендер хойн байна. А манийхэн шинжилнэ, маний байн оршин тойрон шинжилнэ. Тэдэд нэр зүг бүрдэм гаргана хэмдэ. Тэгэд хүн юу шгэнэ, ямар зөвлөмж өгнө, тэний шагнаж буй хэм байгаа. Яагаад хүн зөвлөмж өгөхөд тэдний муу ханаа хүн манд зөвлөмж өгөх хэмдэ. Зөвлөл. Хэн ханаа хүн зөвлөмж өгдөг. Тэр зөвлөлийн шагнаж тэрний тунгаагаад энэ зүг хэмдэр аваад ямаа бол тэрний зүг байхаа. Тийм л да. Тэгээд цаашдаа ихэхэнэ энэ бишэмэлдэ чи ганц борядууд шагныг ордод шагныг тэгээд клипч дублер ордод хөрхөг болж тэрний ойд дээр хөрхөд энэ хэлэн юмээ. Сегодня будет хорал отошло, то получается Будда медицины. Существует 7 Будд медицины. Вот они очень давным-давно, за много кальп назад, они 7 Будд медицины давали клятву, что они впредь всегда будут помогать всем жинствам, кто бы за ним не обратился за помощью. Что в смутное время, когда будут даже неизлечимые болезни, если люди будут обращаться к ним за помощью, с мольбой о помощи, то эти Будды медицины они сказали, что мы всегда будем помогать. И вот у них, вот, как скажем, крючок помощи есть. Вот он, этот крючок, они всегда держат наготове. А от чего же есть наша помощь? Это от нашей веры. Если мы будем верить, то это всегда нас она поможет. И вот про веру я хочу рассказать такой один, ну как уже давнешнее уже понятие. В 80-х годах в Америке делали эксперимент с больными людьми с одинаковыми диагнозами. Там давали капсулы. Но капсулы были в одних, лекарства были в одних, они были пустые капсулы. Больные не знали, что там были пустые капсулы, они пили. Ну и курс лечения провели, потом начали исследовать, и что выяснилось? Выяснилось, что больные, которые пили пустые капсулы, у них был процент излечения почти 100%, ну 90 с лишним процентов было излечение. А кто пил капсулы с лекарствами, у них был процент излечения меньше, чем 50%, и было у многих побочные эффекты, потому что эти капсулы содержат все-таки химические ингредиенты, поэтому имелись такие места быть. И это, конечно, было сенсацией для ученых, и они потом выявили вывод, что 80% лечения состоит от веры человека, и только 20% это зависит от лекарства. Это называется сейчас эффект плацебо, ну как это по латине. Вот такое есть, значит, понятие, и поэтому все зависит от нашей веры. Я сейчас рассказал то, что учение Будды, астрология и медицина, они между собой взаимно связаны. Астрология объясняет движение небесных тел, и в отличие от астрономии, они в чем отличие от астрономии? Астрономы изучают тоже движение небесных тел. И мы тоже астрологию изучаем, они все в это совпадаем. А в чем разница? Разница в том, что астрономы изучают физические, химические свойства планет, звезд и так далее. А мы, астрологи, изучаем влияние этих небесных тел на землян. В этом отличие. Вот. И в чем они связаны? То есть астрология объясняет внешний мир, макрокосмос называется, да? А тибетская медицина объясняет внутренний мир, это есть микрокосмос. И они между собой очень часто связаны. И вот в астрологии есть понятие такое, что есть 8 местоположений. Вот начинается, допустим, огонь, вот присутствует огонь, земля, железо,
пространство, вода, гора, дерево и воздух, скажем вот так. Вот 8 местоположений. Если вы знаете точно дату своего рождения, точно дату своих родителей, и по лунному календарю, если вы можете высчитать точно дату, тогда можем определить, в каком местоположении мы родились. То есть, когда нас мама рожала, на каком местоположении она была, в каком местоположении был отец, и тогда, значит, мы уже можем выявить свои кармические болезни. И вот, допустим, если мы будем искать мужчину, начинаем, вот смотрите, от конечного фаланга среднего пальца, вот это огонь. И потом здесь получается дальше земля. Вот, да. И начинаем по числу отсчитывать. Вот. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. То есть мы начинаем отсчет не от того, что мы родились, а от того, что прибавляем с момента зачатия. В буддизме это отчет жизни человека не с момента рождения из чрева матери, а отчета от зачатия. И вот я, допустим, 60-го года, моя мама 29-го года, отец 27-го года. Я вот считаю, что вот, и вот сначала считаю маму, потому что мама меня рожала, да? И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Я родился на стихии, получается, гора. Вот я должен беречь суставы, вот, от сгущения крови я должен беречь. Дальше потом по отцу, значит, 33 и 34 считаю. И раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33. И вот я родился на стихии огонь. Должен беречь свою голову, позвоночник и грудь и простатит. Вот такие были. И кто родился на стихии огонь, вот должен беречь голову. И тут получается сотрясение. Вот. Потом позвоночник надо беречь. И женщину от женских болезней, мужских от мужских болезней. А кто родился на стихии земля, он должен беречь печень, селезенку и болезни желчи. А кто родился на стихии железа, должен беречь легкие и сердце. Кто родился на стихии пространства, должен беречь, у него, как правило, бывает малокровие, чтобы надо помочь кушать гемоглобин, граната кушать, сырую печень кушать, вот тогда повышается гемоглобин, содержание крови. И потом надо беречь еще от женских болезней, мужских болезней. А кто родился на стихии вода, должен беречь и почки, и мужчина от мужских болезней, женщина от женских болезней. Следует учесть то, что мы живем в холодном климатическом условии, и вот ниже пояса ноги у нас всегда должны быть теплее, почки должны быть всегда закрыты. Вот. А тогда, значит, можно предохранить себя от таких болезней. Потом, кто родился на стихии гора, надо беречь от суставы и от кожных болезней, от сгущения крови и, как правило, варикозное расширение вен. Вот есть такое понятие солончак. Вот где эта соль выступает из земли, вот такой солончак, вот соль есть такая. Надо его, значит, выскоблить, взять чистую соль и в один к одному с облепихой размешать и кушать по чайной ложке. И тогда, значит, сгущения крови не будет. Потом, кто родился на стихии дерева, должен беречь желудок, желудочно-кишечный тракт. И когда врачи нам говорят, когда во время приема пищи надо жевать 33 раза и потом глотать, они в этом 100% правы,
Почему? Потому что когда мы долго жуем, желудок производит работу. Когда желудок работает, мускулатура, мышцы желудка и кишечный тракт, они плотные, хорошие. А когда мы жуем мало, а ходу глотаем больше, тогда желудок мало работы производит. А раз мало работы, значит мускулатура ослабевает, утончается, потом происходит гастрит, потом язва и рак. Вот. Поэтому лучше надо, пусть больше времени затратить на прием пищи, чем болеть. Вот. И лучше надо много жевать, лучше кушать больше грубую пищу, которую надо жевать. А деликатесы не жуются, они глотают. Поменьше деликатесы кушайте. И что еще хотел сказать? Надо принять прием пищи в одно и то же время. Утром в одно время, да, кто 8, кто 9, кто 7 и так далее. И в обед, и ужин. В день лучше 3-4 раза хорошо. 3 раза плотно кушать, тогда нормально. Потом дальше, значит, воздух. Кто родится на воздухе, у него бывает излишек психической энергии, который приводит к нервным психическим расстройствам. Вот эти 8 местоположений. Дальше, значит, что я еще объяснял, что наши болезни, они напрямую связаны с нашим сознанием. И в буддизме есть 3 символа. Там есть свинья, курица и змея. Они символизируют что? Свинья символизирует это тупость, неведение, а курица это страсть, а змея гнев. Причина получается в нашем неведении. Но это не такое неведение простое, как физиологическая тупость. Нет, это не просто, это неправильное воззрение. То есть из-за неправильного зрения у нас идут все страдания наши. Это говорит Будда. То есть, что такое неправильное зрение? Неправильное зрение это, которое говорит, что это бытие, что этот мир, он вечен. И что закон кармы, кто отрицает закон кармы, это есть неведение. Кто отрицает карму, причину следствия, это есть неведение. И на основе вот этого уже рождается у нас страсть. Излишняя страсть. Потом страсть переходит в гнев. Почему возникает страсть? Потому что мы, люди, субъективные существа, ни один человек в мире не может себя объективно оценить. Всегда мы себя оценим субъективно. Либо переоцениваем свои силы, либо недооцениваем свои силы. А чтобы 100% какой я есть, ни один человек себя не оценит. И зачастую мы всегда переоцениваем свои силы, переоцениваем свои возможности, силы. У русского народа есть очень мудрая пословица: по одежке протягивая ножки. Например, допустим, я одеваю 50 размер, и если я буду одевать 60 размер, то я в этой одежде не смогу ходить, потому что одежда для меня будет велика, и она будет по росту намного больше. Я запутаюсь в них, как в балахоне, и я упаду и не стану. Вот это все. Вот что такое, значит, 60 размер это мое желание, мое хотение. 50 размер это мои возможности. Вот разница между желанием и возможностью. Из-за этого наши цели не достигаются. А когда мы не достигаем своей цели, что мы делаем? Начинаем злиться, начинаем гневаться. И вот потом получается, что вот и все. Бывает 2 вида гнева. Кто-то гневается на окружающих, от этого страдают окружающие. А второй человек, он внутри себя все это держит, это здесь гнев. Но это тоже нехорошо, потому что во время гнева у нас идет желчь, испускается.
И она спускается, спускается, потом она превращается в камешки. И вот поэтому веточками болезнь появляется. Вот. И если мы будем себя учить, как бы жить по своим возможностям, что вот на сегодняшний момент какой я есть, это моя карма. Ни грамма больше, ни грамма меньше. Только это моя карма, ничего больше. Если я сегодня хорошо живу, если я богатый, успешный и так далее, это значит моя карма. Если я сегодня бедный живу, нищий живу, плохо, то это тоже моя карма, это ничья же. И поэтому надо знать, что это только моя карма. Если мы это будем знать, закон причинно-следственной связи, и стараться как можно себя больше оценить объективно, тогда у нас больше, меньше будет проблем. Я еще раз повторю, что ни один человек в мире не сможет себя объективно оценить. Мы всегда оценим либо переоценим, либо недооценим. Это как палка о двух концах. А в этом деле могут понять, насколько мы можем объективно, то окружающие люди, когда о нас говорят, советуют, вот они нас видят объективно. Поэтому надо побольше прислушаться к советам. Даже если будет дурацкий совет, надо все равно слушать. Почему? Потому что люди нам дают совет из желания помочь. Если человек не хочет помочь, он нам никогда не посоветует. Только человек, желая нам помочь, он может посоветовать. И если это, даже совет будет неразумный, опять говорю, но если очень скрупулезно его будет, как бы сказать, исследуем потом, все равно в любом совете есть полезная вещь, рациональная вещь, которая нам поможет. Вот тогда можно вот применять вот так. Вот. Вот я так это говорю на бурятском языке, и сейчас продублирую на русском языке. Вот. И сейчас, значит, что приступаем к чтению. Чтение будет состоять, значит, и чил ялху тойбари, и чил ялху яхун, тушитан зун табарит, и потом от шабаханном, и потом шаргурханом. То есть, вот. И то, что я говорю, ну, кто-то может принять, кто-то может не принять, это же только ли, это ваши, скажем, желание, и никто вас составить не может. Но хочу сказать, что вот экспериментально значит доказано, что 80% лечения есть от нашего веры, от нашей веры. Чем больше мы будем верить, тем больше мы будем излечиваться. Ну и самое главное, чтобы не болеть, надо быть профилактикой заниматься. И еще забыл сказать, что вот 3 кита тибетской медицины есть, чтобы быть здоровым. Это первое, правильное питание, правильное одевание и правильный режим дня. Ну, правильное питание что означает? Это значит, что мы должны кушать только натуральную пищу. Но горожане, к сожалению, и даже в селе многие сейчас мы кушают не натуральную пищу, а химическую пищу. И от этого идут все наши болезни. Раньше таких болезней мало было. В последнее время очень много болезней стало. Вот. И Галык Балбар Лама есть очень сильный имчи лама, очень, ну, самый сильный лама в данное время в России. Вот. Он говорит, что причина появления сахарного диабета от того, что люди пьют напитки, газированные напитки, сладкие напитки. Вот. Буратино, все вот эти кока-кола, пепси-кола, все, фанта, манта, все вот это все отрава. Если будете это все пить, это все будет приводить к этому сахарному диабету. Это не мои слова, это слова Албар Ламы. Он живет в Москве много лет, и он прекрасно это все знает, у него очень большой опыт, и так что можете это принять к сведению. Вот. И потом, значит, старайтесь больше кушать натуральную пищу. Дальше, значит, правильное одевание. Надо одеваться по сезону.
В холодное время надо очень тепло одеваться. В теплое время, конечно, не так уж тепло. И это мода. Топики, мопики всякие вы одеваете. Это все почки у вас открытые, поэтому посужаются почки, болезнь холода, почки больные. Детей рожать уже женщины не могут. У мужчин простатит. Эти джинсы, которые на бедрах тоже все. Вот надо правильно одеваться. Мы живем все равно в России, это холодные климатические условия, и в основном у нас бывает болезни холода. Надо лишь тепло одеваться. И потом правильный режим дня. Надо вовремя ложиться, вовремя вставать. А сейчас многие люди сейчас сидят за компьютером круглую ночь, играют днем вместо того, чтобы бодрствовать, они спят и нарушают биологические часы. То это приводит к болезням. Ну и еще работа, ночную смену, то же самое. Ну мы что, из-за денег все уходим на это. Они ставку платят вроде бы, да? Ну да, пока молодые мы зарабатываем деньги, а потом здоровье-то биологически сильно нарушается, сбой, и потом уже в пожилом возрасте здесь все болячки появляются. То есть мы сами причины своих болезней, и мы сами причины своего здоровья. И вот это все в наших руках. И мы должны сами больше заботиться о себе, о своем здоровье. Ну, вот это я хотел сказать. Сейчас начну читать, и вот ну, я читаю на бурятском языке. Для бурят это понятно. Это для монголов, я смотрю, слушают монголы, калмыки слушают тоже. Близко родственные языки понятно бывает. Ну, даже тувинцы бывают понятно. Потому что тувинцы из тюркоязычных народов самые близкие, получается, с монголом, это процентов 20 слов монголизма есть в тюменском языке. И может быть тоже может быть понятно. Ну и самое главное вера. Вот. Крючок, если вера вас будет, то крючок будет всегда готовый. И всегда он поможет. Все зависит от нашей веры. Намо Гуруве Намо Дая Намо Драмая Намо Сангая Намо Гуруве Намо Дая Намо Драмая Намо Сангая Намо Гуруве Намо Дая Намо Драмая Намо Сангая Теремede Kolum Atrenkedare Saso Hamagemetem Arvenjug Karva Saven Hamategun Chilim Yerishidim Yedarle Dechel Erede Mulumude Manchanalahon Ayandarava Mangan Nametatan Berhengarom Hamodu Horo Dingavud Ashador Dundum Dindu Edalamano Tachinum Barhanda Chinum Namdojin Odahoro Tachinum Edamanalam Barhana Solan with the Hamano Tachinum Soda Chavala de Danamadasha Sashazim Eleven the Descendant Tachinum Parhanam Basolana de Danutavaju Trichinam when you will have a Teremadul Dangadavayanor, Hamatnata and Tala, Marhambal Haval Tawai, Karamerdin Bichinam, Hamadratanam and Chalnam, Ametna Boyanda Dambesanam, Marhane Boya, Silveranam, Barhanam Basolane, Edenuta Hatrichinam, Urbuta the Heather Tagan Tala. Bajulu Sumuldana, Eda Bajulu Samuldaja, Hamada Chandarana, Eda Baji of the Laya, Tichel Dedagadam, Ednim Wildaja, Be Hamagat Nata and Tala, or Hambal Haval Tawai. Hamagametam, Daralambarang Shata, Devasaval Tawai. Hamagamatan, Azolam Balan Shaltan, Havasol Tawai. Hamagatam, Azolam Garan Havasol Tawai. Hamagametam, Erahola Orta, Endratarshkaval Tawai. Alenara, Sutambaranavalo, Tadahave, Tadadahavi, Mungavi. Aharhavi, Asavavi, Yeravavi, Tod
Добротготебеше, Нуготготебеше, Тулшоламарлиханьяраванидулом, Толамурулендетедерендемурганом. Amarlingereshe Shadavagot, Bhavanimatakare, Shakalamarlinde, Kotalashavamelamom, Amadanda Tolumul de Chinud, Muri Madakare, Yostan Sintabatesho, Aintan Kartagatan Shadashanot, Hamadu Tuldan on the Hall, Shadava, Bajazadan Tolanta Hamda, Orhanagatarendum Murgano. Echige Taran Orlagot, Gamba Vaishvabetosong, Samanadreing, Rimukana, Sasarahanda Muranon, Kasalage, Hamamet Nachalavot, Shomasang, Emasran, the Dedara Shaw, Godon the Hosalage, Nor, Yuteldesh, Elaja, Taganesha Morho, Norhamda. Enoranda, Adrong, Soyerhoim, Yamur, Murdohoine, Edicane, Timgranot, Ogal Shammeto, Tangring, Arangohor, Unchelang the road, Orangi, Kada the Curtains are short, Sessa Delgaja, Sambarola, Daravanji. Arang Haran, Chimney, Burhano, and Murgoro, Hamang Meta Mashan, Maranda, Nung Yoko, away. Oh, Makaravata, the Dangara, Namangal, Amiran, Diane. The Bison, the Dundrim, Edgeman, the Hano, Masha, the Vanshan, Taro, the Mudun, the Toe, Namenkang. Hamel the show, some machi, Girigo and the Hamda, Enorm the Lancer Emano Travador, Natural, Narang Harender, Ketalache, Lama Basaminager, Minyoyum Huzuga, Edwin Orambalon, Sergeant Pendula, Songa Sarho. The king, Kimijabuni, Kimijuga, Oyun Hana, Sechel Tay, Hanger, the Sugar, the Shimgalam, Henaman, the Legatay, Andres Oro, Ebitan Gimbi Tay, Uzuko, Santo Tonomrano, Edgar the Kalamur and Mildu, the Kujo, Eremet, the Budget Table Dam, the Hondalam, the Layo, the Lamorano. Roje Yamarnava, Sanghaharaham, Nibaya Kelim, Yeladasanim will then Nugulava, Elangaya, Garatanavare, Mazakol, the Home, so Pukadana Handrato, Naman Chalno. Samang and the Alanya Sansom, but tell the Gashagat, Alamat them and the Metasha, so Lord, the children they, our Shani for the shoulder. Get the Handam by Sanon, get a leche, Lamashan, Namembe, Otragadan, Himulum Burko, Kermetal, get an among out and the header, Robatan, Horea, Olmos at Hoim, Mini, Fidition, Horang in the Boyanor, Sajang, Madame Bundurun Tulhava, Elangaya, Gatalaja, Samaki, Kitchen. Bunyadangi gol haval tawim. Shegi bohimara chradoro. Tara dahaver shaganjiva sangan jimbaje sado. Shirvi aldataragata mandishri. Shamase sergyo dachravani. Sadna mradang marin chimbodo zonghova. Samachi gidirgagener nido talvrano. Shegi Bohimara Chradoro, Toro Dohoi, Rogin, Yugo, Sangan Jimba, Jesado, Yeriga Tagataman, Desadi, Kamazadro, Charavani, Tadam Redangar and Shimbodo, Zonhova, Samachi Gigan, Mido, Sayurano, Shegi Bohimara Chradoro, Tara Torshagan, Yugo, Sangan Jimba, Jesado,
여러가들어가 담만들이 점으로 어처러와니 너너머등 어른 점어 보도 성호와 손마치 그르그가 늘기도 달려라노 두고서 던등을라면 생이드도 두고서 던어 라머데더등이 이니드 근데 량하바데라 서저 예가바성어른 다감바롯 베이아달리스길레 셔지유처서호임 너네클레 더러더덤버흔 이신잉을 미려호도 비시렌다 히즈와 셔니달리산서 그릉우드네 하무글레 에머더 샤마마선사다 하이야지슬로이 올더 컨들러 레머더 고저겐나 하네드글러바 어릉아메드러 아몰응 모스거 여러와네 세치글 대거셰이 아메드네 도세치글 데드버지 세치글헤이 그래서 상호스이야지슬로이 나랭 머머르긍 여드머르긍 어융오하네 도리무르 당스네 핸들레응어 터요 가오들려도 들어봐가 타옷 아메테네 뭉허거야 하랑거야 알면서다거야 저슬로임 얼른주 단드레므거 오슬라모돌로 햄버랭에 찌스터거르가 하여든 건너랭 어터요 가다다다다다 하션득술 무거드 외크위 누드들라 아바카야 저슬로임 아샬로 엘손에 대드놈 이트부거다 엘람가야 데르서트 칼공 엘로손에 탈 양사드라바롯 아메드너드 샬카야 저슬로임 에나말랑가라 하마트르카탄다 데드드드셰 라마샤마하고스가블롯 아블라블르션이스 질레시메가랑 해나물랭아르산 생글레 라메드르카올타고이 마하메뉴울드물들행 행자우들 그디스네 행자우머커니스 시지진다감바라카본 달리신부대살당은 뭐다볼하볼타고이 하마토로토톰다 비 아마바베 행어도로 강하롤라와이 흔유얼레스기아볼롯 라마데비절 헤레 더고도돌라멘 데드달레그타 어스카볼타고이 더고도돌라마샤니 브이에 야마르메타바 요허르바브이에 나하네 금제이 바바들케바 니데헤멜게 야마르메타 데르메데모가토 비드는 두르코볼타고이 샤마이마타 이런네 구소로 비드르메타 하나섬 제가 저부터 무심바게타 야또 그릇을 아마르라카바 넘버도 하다가 아르베르케다 견소이로 호임 더러도던 부분에 로선 동호wen게겐 대트커네 보이네 사등어고도서 현이 구소로 로선 다림 해머를 들여내먹어대 내가 신드득은 오로호금 여보터베임 아몽거루 원인드라요 알레네 느르데데 선선네 오홍능어르슬라로 아요샤 타마이시 히루슬크 알레마타 숨문사가야 ولوها ورلدلان سورشام شکی ماکی گلمید دوگداد تد دادیلر algasam kinjavlara samang sagen dolong elosne sajjagata tasleng oyung tugulder notanyam tohen tolo soder Dangli marshane golderkung bisheng enen samang sagada kuste terkang marshega terkang katerkei tarlagayo orvolungi tangralahoro samang sageng abrul olong sevar adahane bisalgalayam Nordacheng derkane shemaya ichildeng amakay kusoro aravan jageng arava sageng hamag
돈시르스댕 베이야달릭 세첼ler데 문데 문천들alhom 아얀더르벙 하면서서는 가라헤잉어롱 하모고드동 호로딩 아구등 아체테도르테 은등 함든두고도드 대달라모노타 치놈 월한다 치놈 놈도 치놈 오도호로타 치놈 엘로 더건네생 어떠생 대대세우라숑 내문 하니 그러나 소란 흐르다 함도 놓다 예치놈 아르반적엔 가르바사간 하마 돈전일등 베이야달레세 첼레라뎀 울루누데 문천알홍 아얀다르와 면건남에 서던 가라행어롱 하마오다다 허라와 댕아우등 아셔다도르 더운등 검든 누구도드 대달라마노다 치놈 월한다 치놈 nom도 치놈 오송호로다 치놈 엘로 더건네생 아타신 대대세브라상 내문 하니 어르네 솔라누다 함도노다 치놈 아르반적엔 가르바사겐 하마 더운 줄릉지르딩 베이야달레제 첼레르뎀 울루누데 문천알홍 아얀다르밤 명건남에서던 가라행어롱 하모도나 호로딩아우증 아셔다도르 대운등 검딘두고도드 대달라마노타 치놈 마라한다 치놈 nom도 치놈 오송호로타 치놈 일루 두근네생 어떠셔 대대 세브라숑 내명하니 오른 솔라누다 함노나다 치놈 아르반적엔 가르바사겐 하마 더운 줄른 예르딩 베이야달레제 첼레르딩 울루누데 문천알홍 아얀다르바 명건남에서는 가라행어롱 하마호도도 호라워 댕아구증 아셔다도르 대운 댕감된두고도다 대달라마노다 치놈 모라한다 치놈 nom도 치놈 오도호로다 치놈 일루 두근네생 아타신 대대세우라생 내명 하니브르한 솔라누다 함노노다 치놈 아르반적엔 가라바사게 하마 더운 줄른 지르시디 메야달레제 첼레든 울누데 문천알홍 아얀다르바 명건남에서는 가라행어롱 하마호다다 허라고 딩아우등 아셔다도르 더운 등 함된두고서드 대달라마노타 치놈 머라한다 치놈 nom도 치놈 오도호로다 치놈 예담만 엘로 두근네생 아드링 대대세브라숑 내문 하니브르네 선하노나다 치놈 아르반적엔 가라바사겐 하마 더운 줄른 예르시딩 베이야달레제 첼 에르뎀 울루누데 문천알홍 아얀다르바 명건남에 서던 가라행어롱 하모도도 호로딩아우증 아셔다도르 더운 등검된두고도다 대달라마노다 치놈 바라한다 치놈 nom도 치놈보다 호로웠다 치놈 엘로 더건네생 둥지 트렌데데 세브라점 내명 하니브르한 손하노다 치놈 아르반적엔 가라바사겐 하마 더운 줄른 지르시디 메이야달레제 첼레르뎀 울루누데 문천알홍 아얀다르바 명건남에서는 가라행어롱 하모돈 호로딩아우증 아셔다도르 더운 등 함된두고도다 대달라마노타 치놈 마라한다 치놈 nom도 치놈보다 호로웠다 치놈 엘루 두근네생 아타신 대대세우라숑 내명 하니브르한 손하노나다 치놈 하마가메타네 토엔탈라 톨함머흠볼호 테렌다 톨라다 내명 넬루 두근네생 세우라숑 머르카네 솔라누다 함타노다 머르금 예살라하 더르다하 머링 드르등어르홈
이마오 하마가 어들러 남행어레 뭉산으로도 여름에도 언어도 홍이 하마가메도 자랄람바 가랑게 살떡한데 두글 들어볼고 사울람 바달라가 살떡하나 가거서저 사울람 그람나 가거서 호위 올점 자랄란 사울람게 살떡한 오르타시야 에르홀 하이러 하가상 겐택시등 얼스하 대드시등 일로슨 궁 함팅 아지서바 허유솔라네이 아구 그시테 남ing 샤너라노데 거성인 어롱 아랄란테 메타 사와시미 열tem생 산더니라와네 하돌로토고서니 역사용 부다 올호올 터웨이 에르녜 가드르 네드라모동호하네 솔라네 심금 에알탕문금 소데 엘행 부홀알탕 들갱 들gem을세세게 산드네 해항 두구순르테 탱그리 호네 두자랄랑게 부휘 헨테클 터게 Renda sechkalda zakete, erning orne tondo, yonkaba sharei dere, yelo song kung hamtanot, ashano hane tarning, adarshalen kushoro buteng, tekleng ulene daleng alye, oranda yawkabol tovim. Samung saveng avrala, Enerhin du dolong severadong, shadashing de donam, vojisichle darle, magatalte bi, teremete yavarchen tolo, yechvelavarlem, amaga sadanyeyo, orin dalakado, ende dalarja, kurrehoja, ajislavo. 사석에 달라갱 아셔도테 언당을라마와 샤킹엘로등 아마를랭기 오라테이 만두스리 데렘메타 에나가 나린 서드라마트레이 듬득 어송 바다테이 도레이 라모노 타무르가노 가슬란테 아메타노데이 게틀레헤이 뉴스게테이 Dolong sevra shom, shadagshing dead no mandutri, avarang atanyala shachiravani, esrengba maharaja yakshanottamaranam, vajite bildajo hane tarjin trshleng, kushora havlahong, hamagha dedatakhalurgajo, hamagunul kintiye naman chalnom. Vayenda dagam bayasat, ayal tayahang negar harang, vayanai kabaji dadaranom, elajo dagan sambarhang, hurung hoja yikada, talan sarhon, along sarashong, vardin geral nut, shaking sarane tavang. Zoneng etsatakata butakabge tangralahana namda onum elibajite uzun sarhon elja dagan sheng tonchireng tenidanodalang warhang hen rawatal darshang sagaya khanda organam takan mechinam elja dagan sheng tonchireng tenidram Unhodolham Burhum, Henner Avatal Darshan Savahana, Urvantakan Mechanon, Elaja, the Gundajan Tunjireng, Denidram, Unhodolham Burhum, Henner Avatal Darshan Savahana, Murganam, Takan Mechanon, Elaja, the Gundajan Tunjireng, Denidram, Unhodolham Burhum, Henner Avatal Darshan Savahanda, Urvantakan Mechanon, Elaja, the Gundajan Tunjireng, Denidram, Unhodolham Burhum, Henner
Ağdaldaşa xanda mırın tagını meçinom. Elero dağınızın dünçiren denidarım. Önko dolam barxım. Hener ağdaldaşa xanda mırın tagını meçinom. Elero dağınızın dünçiren denidarım. Önko dolam barxım. Hener ağdaldaşa xanda mırın tagını meçinom. Altangate avraleng ulim motorte emeng yuro beteleng hayasolan sawar hurte posata elagat hogi yoranei sagbalong hen ragdal darsang sagakhandam murganom belegen sese garung delgara modando heng nerage uru taktong usulung bitte 알려행 산사항 어디드싱 사골항 해늘 악탈달상 사가칸다 머그놈 바드테 멜드조 하나 타르인 드슬랭 그쇼라 홀가항 하마가데다 타셜러르가 하모늘 켄치에 남은 촌놈 보얀다 다감바에서 잘유를 타영 해늘 호랑 보이노 예커버지도 저러놈 Hello, Sanenera, Sansahong, Tordahang, Uleng, Bergantahang, Kusoro, Sayang, Bayer, Svetlan, Serendom, Medigma, Yelen, Olga, Kira, Jimidma, Keremet, Ametangalin, Tengali, Uvasheng, Haldratem, Ocean, Erlege nugulte adaha ketelje erkateng bukhani yarot khajo saulang nuguleng url tarjo modayan donohogi emruku neraralangay edlaje uldukhantas ugete yato amarlot aldate ashar khavoltagay kulikava sakya teremete Gayeng tolungi para asla magem konol hangasajo hurul temselamarlot asar khayn zekelen tugulder wahara sasho nochim uge ukaka khawi ambalangara betelka voltagay ende kunjutra sagata barkhane teroranda 영커버 들으제 엘듬 돌라함 행 니르 억타다상 테레메테 로스노데이 에셰 달레가봇 와이스커볼타가임 엘저 더건네생 둥치랭 데니다랑 은커 돌람버항이케 Erniva haramba lonkavore hetarshme mergin hurra holunge eshegodone khandam merganum takhanum echnom eljo togon sandung chireng deni daram unhodolom borho yeke erniva haramba lonkavore hetarshme mergin hurra holunge eshegodone khandam merganum Takhanum echnom eljo togon sandung chireng deni daram unhodolom borho yeke erniva haramba lonkavore Hetarshmeng merng horra holnge eshodane khanda organan takan mechnon elro tagan santun jireng enidrangen khodolom borhong ekerni va haramba longhor hetarshmeng merng horra holnge eshodane khanda organan takan mechnon elro tagan santun jireng Enidaran udolam borhoyge erniava haramba lokhor hetarshme merng horra holnge eshodone khanda merganam takanam echnom eljo dogon jendon jireng denidaran unhodolam borhoyge erniava haramba lokhor hetar shme merng horra holnge eshodone khanda merganan takanam echnom eljo dogon jendon jireng
Yeniden odulan barhor, yekerniva haram balhor, hedasımın birim horra holunge, esodone hanım mırgınım, tekenim içinom. Elajo dağınızın tunçirim, yeniden odulan barhor, yekerniva haram balhor, hedasımın birim horra holunge, esodone hanım, Örgünüm tekenim içinom. Yemenge altım dede, ölügüm motor teyne müncürol, Vötelin hayıs olan ne sağır hırtey, Tıvı sırden yiyim arne sağolağım, Erni harne ölümü demırgınağım, Erni haram balın hor heder simmet, Medül bakanda mergim balot, Ellerimgi eldegisi, Alamet gunzikilen gusin sadılte, Eşgıdone hanım ilmi demırgınağım, Badate belde zohane, Tarnin dışlı kuşoro huyulgahın, Hamaga dede takiller gaza, Hamagun ülfensiye namın çalnağım, Boyanda dağın bayasat, Dayıl tebemgen ever haram boyana, Yeka bagi dozoronum, Yelosun enlere sansahom, Dordahang uguleng, Murgaheng dahyang gusoron, Sayang bayar Svetlan, Sarandom medikma Yelena, Olga, Kira Jimidma, Ametangalin tangalim, Dede algasam, Ametangalin tangali, Tengrim, algasa namodar, Arvedajı kune soğlanı namten uçurha, Türkiye'niz orha hangasajım, Örgülde de törüm, Vagisi çile hangası, Vayne namo dilgarcım, Tütkari yaralgara, Tengri kune, Amalın yol kaval tagayim, Bedelhe hazam munkage, Adukuno lukulla, Tesangavarle horovi takilava, Tahalda keşece totanut, Tayang dardakagusum, Tarni dugut olot, Dede beligalon galara, Emeyi arlakabol tagayim, Inde kunjagot ka sakato brakane dara, Arundalo havatarı, Erdan tolang, Eşagatone hang, Teremeta hanode, Eşatarlaga yamat, Ayas kaval tagayim, Yelero dögönesen dunçirin, Denyedan odulam barhong, Şeregi heng altın erni, Yegen tarya, Patehendam mırganan tekenim eçinom, Yelero dögönesen dunçirin, Denyedan odulam barhong, Şeregi heng altın erni, Yegen tarya pate, Patehendam mırganan tekenim eçinom, Yelero dögönesen dunçirin, Denyedan Önko tolam barhong hiragi, heng altın erni gegen tarıya batenda, örgünen tekenim eçinon. Yelero dögönürsen dunçirin, Denyedan otolam barhong hiragi, heng altın erni gegen tarıya batenda, örgünen tekenim eçinon. Yelero dögönürsen dunçirin, Denyedan otolam Orhan keragi heng altın erni, Gegen tarıya batenda mırınım, tekenim eçinon. Yelero dögönürsen dunçiren denyiren, Önko dolan borhan keragi, heng altın erni, Gegen tarıya batenda, mırınım tekenim eçinon. Zambeng altın betonum, Üzülhem, Amatre şemetim dikatey, Darbanjiral betelin haysoğlan sağır hırtey, Kujunu der dörün sağolhan, Kergi heng altın gegendim mırınım, Samba mırını altamet, Gelal zahang narım,
Uzulhane ulmji hurrahulung adarhang hiragi altın savargamete buyitei hiragi heng altın gagandam murganom Badate belderu khane tarin durşuleng koşora hulgahang hamaga dede takillergaja hamagun upiltiye namın çalnam boyunda dağım bayasat Ayrıl tebemmin eger haryan boyunam yekabacı dazaranam Yalavasın neyin nere sansang Dordahang ugulheng mırgım Engüşoro Tayong bayar zıtlan sarındolma Medgma yelen olga Kira jimitma olga anno Arslan teremda Ametengalin tengali Ahanga horo tukunol böringergatte Tarolno törü temsileye Arşaja Asarhi çiçkil tügüldür olot Horgalha havasang Moda yandın onohovi Kanabari saçakım Bagi çiçkile Hagoska voltavim Ende hunjagat kagasagata Barhane terorunda Yanghaba türürdüm tola Keregi heng Altın terime delosan eşiderleve Abad bayas kavaltavim Elja dögönleşen Tunçireng denyedirang Öngotolhang Warhang aslang vi Dede sogototom burganom Tekenim meçinom Ilja dögönleşen Tunçireng denyedirang Ödolhang Warhang aslang vi Dede sogototom burgan tekenim meçinom Ilja dögönleşen Tunçireng denyedirang Ungodulham barhong gaslung et sawdadom burganam ekanamechano elro dogoneshim tunchireng denyadram ungodulham barhong gaslung et sawdadom burganam ekanamechano elro dogoneshim tunchireng denyadram ungodulham barhong gaslung Sotodo Muruntaganamechano Elajo Dogonaja Tunchireng Denyadram Ungodolom Borhon Aslanga de Sotodo Muruntaganamechano Elajo Dogonajan Tunchireng Denyadram Hodolom Borhon Aslanga de Sotodo Murunam Takanamechano Yenganga severolang tekşe ağolhang matretem degatey turunjurol betelang hoye soğlanı soğortey kaslange orane soğolhon kaslange de soğototom morganon kaslanha nükşeng amarlang Karalange de dioljo ametne gorong kori zolungut Ambarla Zurganzul Ametne Overle Sakolhon Kaslamgi Dead Soto Merganon Vajete Beldrohan Dari Lengoshor Holgaho Hamag Dead Eselurgo Hamagul Pincie Namanchan Voyanda Dagam Bayasa Salil Taveminer Horang Bina Yekabajit Zuranon Elosne Yere Sansong Dordang Ugulem Mergem Tashangushoron Sayang Bayer Svetlana Kandum Medugma Yelen Olga Kira Jimitma Olga Anarshe Arslong Terem Tametangalin Tengali Kasla Terem Amarleja Soy Otanahane Ambalangara Tamada Losne Gerlere Ambalang Baslang Delgarjo Unga Tugu Zulenge Ochral Garahara Kundalagi Valat
옛날서 지나가서 아들하임 저걸들어 승무위 볼터가이 엔데 건저것 사가도 버하네이 대더런도 용하모 두르르 에던 돌랑 가랑게 대더 사가도 에르메델로 소노데이 에세단능이 야봇 아이스 볼터가이 Elro dogonajam tungshireng denidram unkotolam barhang nam dosashe daleng gishkte murganam taganam mechano Elro dogonajam tungshireng denidram unkotolam barhang nam dosashe daleng gishkte murgan taganam mechano Elro dogonajam tungshireng denidram unkotolam barhang nam dosashe Alangshugate Mratagan Mechano Elra Tagan Chandun Chiring Dayan Rudalambar Ho on the Alangshugate Mratagan Mechano Elra Tagan Chandun Chiring Dayan Rudalambar Hum Nam the Alangshugate Mratagan Mechano Elra Tagan Chandun Chiring Dayan Rudalambar Ho Nam the Sindal Mratagan Mechano Elra Tagan Shantung Chireng Danidram Unkotolam Barham Nam the Sindal Mratagan Mechano Tagangolam Gibite Amuguzulka Matretam Dekate Karunjurol Batalem Hoyosola Ayasachka Ayasola Hydra Thadim Arane Sangolam Namdashri Elengshri Temergano Amam Yeka Donara Sadanote Timsigay Taragasho Dalemeta Gum Tadlagam Question Shadalte Olot Amet Nezolanga Yahlagi Amarlosa Namdasadaleng Shukate Vergano Badate Beldrohane Dari Tarlangosoro Holga Hamagade Takil Rgaja Hamagun Prince Namanchanam Oyanda Dagambayasa Daliltem Enerharam Buena Yikabajida Zorano Helosne Nerasansum Tordam Gulem Mergam Tashankosoro Sayom Bayar Svetlana Sarandoma Medikma Yelena Olga Kira Jimitma Olga Anna Arslan Terem Tamitangalin Tengali Urgal Jeta Arum Metavam Hudu Duldarolot Amen Dong Sancho Bajisiklere Bayang Duguralanga Tolada Hirinche Tipsige Tipsen Varildalgo Arvedajo Asar Hangrane Otanhara Hanakavol Tagai Inde Kunjagat Kagasagata Barhane Teraranda Lankamo Durje Erdon Tolho Namdasoshe Talangashage Teramede Telosonodeng Shetarlega Amod Bayaskavol Tagai Hilra Taganasheng Tunchireng Danyadram Unkotolam Borho Namindaleng Tedoyonar Unko Singeng Elieta Dashatamurgan Taganamichanam Hilra Taganasheng Tunchireng Danyadram Unkotolam Borho Naming Taleng Ded Oyonaran Kor Singeng Elieta El Dishdamargan Taganamichanam Elra Taganasheng Tunchireng Danyadram Unkotolam Borho Namindaleng Tedoyonaran Kor Singeng Elieta Dishdamargan Taganamichanam Elra Taganasheng Tunchireng Danyadram Unkotolam Borho Namindaleng Tedo Ayonaram Ungar Sangang Elidalishda Undaganachano
엘러 더건너전 동지랭 대니 다른 고들러 버건 민달랭 대도요 나른 고래 생행 이들들을 타가는 매치노 엘러 더건너전 동지랭 대니 다른 고들러 버건 아멘 달랭 대도요 나른 고래 생행 이들들을 타가는 매치노 Shurim gete de doglewe otre tem de gete derwem yurol beteleng hoye solane sogorte ergen daleng orne sangolham elite dışda handamrno nameng oyung hane yayor yezchikde berhe ziklte 마시아로 남은 나가르타 생가제 에드그두쿠니야 하슬라가이 엘바데테 우상 엘리테 드시다 모르가놈 바데테 멜드로 하네 다르님 벨랑코소로 후빌가 하마가 데데타슬러가로 하문을 켄세에 남은 정남 뭐연다다간 바여서 잘릴템 옛날에 화려한 보이나 이그 보기도 저러노 화여를 멜로스네르 산성 돌당 어굴해 머르강 태양구소로 사용 바이어 셋라나 서른돔 머드그마 Yelen Olga Kira, Imitma Olga Anna, Arsalang, Terma Tametangalin Tangali, Algasal, no, the Horlaka, the Chalababalot, Ame Solang, Baralder, Bodaya, Mumurta, Arsono, Darvambini, Olo Bosata, Shagako, Udora, Hotodosum. Allah Buddhasya Otnane Bointe Voltagai Inde Hunjagot Gasato Barhane Teraranda Lankama Terje Eden Tolong Eliete Tershe Termetelo Sonote Eshedarlagaya Amot Ayasko Tagai Elro Tagon Sendun Chireng Tenyadan Wotolom Borg 대다바이더리야간 그럴래 한담으로는 대견한 머치노 엘라자 더건너생 동실행 대녀다랑은 고돌함 버콩 대다바이더랑 그럴래 한담으로는 대견한 머치노 엘라자 더건너생 동실행 대녀다랑 은고돌함 버콩 대다바이더랑 그럴래 한담으로는 대견한 머치노 엘러 더건너전 동실행 대녀당도람 버홈 대다바이더랑 한담으로는 대견한 머치노 엘러 더건너전 동실행 대녀다랑 은고돌람 버홈 대다바이더랑 한담으로는 대견한 머치노 엘러 더건너전 동실행 대녀다랑 은고돌람 버홈 대다바이더랑 한담 그런 다게는 매치노 엘러 더건너전 동실행 대니드랑 은고돌험 버홍에 대다바이더랑 글랑 한담으로는 다게는 매치노 허금금에 대대 우리기 못했던 데그대 아라왕 허여를 유로 버텔령 허여 솔라네 서거를 때이 아이들은 그갱어른이 성화벌홍 대다타싱 한담으로노 버간다 택시 니골스키르 두고는 점브라네 여린테디 산소라 모야달타네 사올릉 아를가조 고르봉 호로테오신 아를가 대다타쇼버카네 바이드랑 그럴담르가노 바데테 bel드로하네 다르진 드를랭고쇼라 후일가홍 하망가 데데 타킬르르가조 하무누근체예 남은철놈 보연다다간 바에서 살릴 타양 옛날 호람 보여노 이그버기드 저러놈
헬로스네 내려선성 돌당 울레머른 그소로 사형 마이어 스웨틀라나 센돈마 메득마 옐레나 Ольга Кира Димитма Ольга Анна Арслан Аметем Теремет Аметен Алинтен Але Белге Нерагар Слем Богот Аметам Бухане Эзм Метаболам Герлере Мунхагаярлаго Белге Мерген Аргара Парадашаги Дугурарлен Бро Бородам Тода Даршал Тангот Ека Хилгане Муртор Сажо Танавara Руслен Теволтагай Hanamarabdemo Gatora, Hangasar Katang Bogodo, Bodumbalo Dusungi, Heda Tabar Vedot, Kanarang Munchanra, Vitahano, Durgildit, Terharo, Tuguzem, Shamase, Salame, Bodula, Tanil Havoltagay. 한등 내려대노 담벌렁 벌럿 허설렁 은댕 누굴레 켈린 세랭 건너거당 눕 남행 베를가테 예제 내려 사다조 사다점 халон хитм мохардам амрлажа сечкаллагата толлам болот хекетрхи аяслан шакшава тугсара гитлкавалтагай 인데 근지고 사가다 버칸네 더러런다 영하와 들으좀 돌랑 아타세인 강 들음메트 옐로소메데 셰자르레고야 아바다 바이스코와타가임 마가서 엘라 타건네심 둥치랭에 대니들 은호돌함 버홍어서 deloz은 샤키모냐다 머가는 대가는 메치노 아가샤엘로 다건네즘 둥치랭에 대니들은 은호 돌함 버홍 서델로서 샤키모냐다 머가는 대가는 메치노 마가샤엘로 다건네즘 둥치랭에 대니들은 은호 돌함 버홍 서델로서 샤키모냐다 머가는 대가는 메치노 마가샤엘로 다건네즘 둥치랭 대니들랑 은호 돌람 버흥 서들로선 샤기야만 머런 대간네 메치노 마그셜로 대간네 둥치랭 대니들랑 은호 돌람 버흥 서들로 샤기야만 머런 대간네 메치노 마그셜로 대간네 둥치랭 대니들랑 은호 돌람 버흥 서들로 샤케모나 머건 타케네 메치노 마그셜로 두구네제 둥치랭 데니랑 건카톨랑 버홍 소돌로 샤케모나 머건 타케네 메치노 아탕응게테 아가라다라 마트렌템데게테 개함색 대올호 뉴스기 이그게생인 사돌 대요 야돌 호위 얼뜸세 머르네 사골홍 대대 어드시 샤김 어려더 머그놈 예월라세 머르금 머르가라 샤김이 도르드 맨들라 보사타 엘럭도 호위 소마세 저르거드 다르홍 알뜸 점브로라 메타허 라흘금 비테 에라 샤킹 엘로선다 머그놈 와이데테 벨드로 하나다님 랭고쇼로 홀로 하마가 데드 타힐러가 하마가 울켄티야 남은 솔놈 보yen다감 바에서 살일되면 내가 어람 보여나오 이거보기도 저러놈 혈에대다 바우셔서 드랭하마가 땅물헤이 야마르메타 바랑 토허르데머이 허슬레기 Ida abralogi ametan yitbugudamono inda durgung olhagisara munkhage kharang khayarlaho teda zolla zolunga ushunga arlaha otashangareng alago teda nam shohube
Dede bugudu do murganım tekin meçkanom. Elete beldehene yürol. Dede nam soğuk dede unnen açsara. Bitirimte. Bunun hoşlet. Torotadım bukunda lozum bukune. Dedem hatırları.